Assalamu alaikum kardeşler. Derslerimizi devam etemiz. Biz doğa turahında kitap koyuyoruz. Bu üçüncü ders 7. bitten devam etemiz. Biz aytgaynik Kur'an'ın birinci surasında Fatiha surasında doğa var. Biz Allah Teala'nın tura yol hurayız. Şulay Kur'an'ın 10. surasında An-Nas surasında oşu tura yoldan bizi şeytan alıp gitmesin degan doğa var, evet. Şeytan yuwaswisu fi sudurin nas. Kişilerin kokraklarına, көңілдеріне vesvese kıla. Ne үшін өзіңіз аңлайсыз битінді? Бында мана bir ayet getirilә 7. bitin ortasında. Şeytan әйтәсәк. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Min келдірмін оларға, яғни кішілерге, алдарынан, арттарынан, оң яқтарынан, ол яқтарынан, һәм һин олардың көбін шүкір қылусы тип тапмассың деген шайтан, evet. Вәғәҙә биргән Алла Тәаләгә, субханалла, аузу билля, мин кешеләрҙе юлдан яҙҙырасаҡмын, ян-яҡтан уларға киләсәкмен. Төрлө саралар менән, кем нимәне ярата, ниндәй теге кешенең гонаһтары бар, шул хаталарын, етешһеҙлектәрен ҡулланып, шайтан уларҙы юлдан яҙҙырасаҡ бит инде, evet. فلا ثبت على صراط الله المستقيم ولا سلامة من الشيطان الرجيم الذي يدعو الناس للانحراف عن هذا الصراط إلا بالدعاء. Hem bulmayasak nık turu Allah Teala'nın tura yolunda, hem şeytandan haklanu bulmayasak doğanan başka. Şeytan kişini ситка тайпылыуға сақыра. Ядуаннас лил инхираф. Evet, ситка қайдалыр сығып кетірге сақыра битінде, ошы юлдан алып кетірге тура юлдан. Біз шайтандан Аллахы Тәаләгә һыйынабыз. Нисек һыйынабыз? Әлбиттә, доға менән. Evet. Биттәауз билля. Аллаһы Тәаләнән һыйыныу эҙләйбеҙ, һорайбыҙ. Ve husnel iltica ileyh. Bizzi ул матур итеп, яҡшы итеп һаҡлап ҡалһын, һыйындырһын үҙендә. Тейелә. فهذا البدء والختم فيه إشارة إلى أهمية الدعاء من جهة. Ошо Ҡөрьәндең доға менән башланыуы, Ҡөрьәндең доға менән тамамланыуы үҙе үк нимә? Ишарат, бер дәлил. Доғаның әһәмиәтенә. وحاجة الناس إلى الدعاء للثبات على صراط الله المستقيم. Һәм был нәмә күрһәтә, кеше мохтаж доғаға, ошо тура юлда тороп ҡалыр өсөн, ныҡ булыр өсөн. Шулай. وإذا تأملت آيات القرآن الأخرى تجد مكانة الدعاء في القرآن عظيمة ومنزلته الرفيعة. İkinci аяттарҙы ла шулай ҡараһаң, һин күрерһең, доғаның дәрәжәһе бөйөк, оло. Ҡөрьәндә آيات كثيرة في القرآن. Һәм был аяттар күп. فيها الأمر بالدعاء والحث عليه. Һәм ул аяттарҙа беҙгә бойоролған, әмер ителгән доға ҡылырға. Хәс алейхи, өндәгән, шулай уҡ Аллаһы Тәалә был аяттарҙа беҙгә доғала булырға. Вә бәйәни фадлихи вә мәкәнәтихи. Һәм ошо доғаның фазиләтен, уның дәрәжәһен күрһәткән ошо аяттар аша тейбет. Бер нисә миҫал буласаҡ, иншалла. Вә мә аъадда Аллаһу тәбәрәк вә тәғәлә ли әһлихи минәл уджурил азима. Аллаһы Тәалә был аяттарҙа аңлатҡан доға кылыусы кешеләр өсөн ниндәй әжер саваптар буласаҡ. Әс-саваб әл-джазил, аңлашылып тора үҙегеҙҙә. Күрәгеҙ, вәл хайратил амима, тулы изгелектәр, хәйер фид дунья вәл ахира.
аңланыгыз, дөньяла һәм ахиратта. Туталиу фил Qur'ани даъватил анбия вас салихин. Һин күрерһең, карарһың, Qur'анда пәйгамбәрләрнең һәм изге кешеләрнең, әүлияләрнең инде дугаларын, ошо мисаллар күп. Мин ибадиллахи ва хусна силатихим билла. Уларның Аллаһ Тәала менән көсле бәйләнештә булуын ошо дуга аркылы. Мәсәлән, әйткән Аллаһ Тәала Qur'анда: "Иннахум кану юсариуна фил хайрати ва яд'унана рагабан ва рахаба ва кану лана хашиин." Изге кешеләр һәм пәйгамбәрләр изгелектәрдә бер-бере менән узыша торгайны, ди Аллаһ Тәала. Кану юсариуна фил хайрат. Изге эштәрдә бер-бере менән ярыша торгайнылар. Артабан ва яд'унана рагабан ва рахаба. Һәм безгә дуга кыла торгайнылар, өмет итеп һәм куркып. Рагаб ул тимәк өмет итеп дуга кылгандар, яннат хорап бит. Һәм рахабан, һәм куркып. Куркып әлбиттә җәһәннәмдән, Аллаһ Тәаланың газабынан. Ва кану лана хашиин. Улар безнең алда хушу кыла торгайнылар. Хушу русса смиренность, башкортса үзләрен итагать тоттылар, тәкәббер булманылар мәгънәһендә. Артабан шулай ук әйтелә Qur'анда: "Таттаҗафа җунубухум анил мадаҗиъ." Ундый ти кешеләр үзләренең яткан урыннарыннан калка торгайнылар, еш. Таттаҗафа ягъни күтәрелә торгайны, уларның мына тәндәренең ошо ситтәре булай күрһәтәм бит. Күтәрелә торгайны яткан урындарыннан. Әлбиттә бу киная, метафора. Ягъни яткан урындары кай вакыт яңгыз калды, улар күтәрелде йокыларыннан. Ни өчен? Ядуна раббахум хауфан ва тамаа. Һәм Раббыларын, ягъни Аллаһ Тәаланы сакыра торгайнылар, дуга кыла торгайнылар, куркып һәм өмет итеп. Evet, mana бұл аятта әлбиттә нәфил намаздар, төнге намаздар гала ишарат бар. Һәм дуга турасында ла әйтелгән. Хадистәрдә әйтелә бит инде бит, мына тәһәҗҗүдтең фазилаты, төндең уртаһында дугалар кылу, Аллаһ Тәаләгә ялвару турасында. Артабан: "Васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум билгадавати вал ашии юридуна ваджха." Бергә түз шундый кешеләр менән ти. Кем Раббыларын иртансак һәм кис сакыра һәм уның ризалыгын теләй. Шундый кешеләр менән бергә бул, уларның теге ниндидер yetешерлектәренә түз ти Аллаһ Тәала пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям. Шундый кешеләр менән кем Раббыларына дуга кыла иртансак кис, ягъни бер туктаусыз мәгънәлә инде. Фаллаху, мына бұл аяттарда фаллаху имтадахал анбия вас салихин, мактаган пәйгамбәрләрне һәм изге кешеләрне, мин ибадихи, үзенең кулларыннан, ли инаятихим биддуа. Ни өчен? Чөнки улар дуга менән мәшгуль булган, ва ихтимамихим бихи, ихтибар иткәндәр, бүлгәндәр дугага, ва хуснил тиҗаихим илаллах, һәм матур итеп Аллаһ Тәаләгә һыйынгандар. Ва ахбара фи һазил аяти куллиха би аннаху истаҗаба лахум. Һәм бұл аяттарда Аллаһ Тәалә хәбәр иткән ти, ул Аллаһ шундый кешеләргә җавап биргән ти. Ва аннаху субхана ва тааля юҗибу ман дааху. Һәм Аллаһ Тәалә җавап бирә шундый кешеләргә ти, кемдер уны сакыра, уга дуга кылалар. Ва юати ман
сәәләһу. Һәм Алла Тәала бирә шундый кешеләргә, кем Аллаһтан һорай. Вәлә ярудду муъминан наҗаху. Һәм Алла Тәала уға ялварган мөъминде кире какмай. Тәйбәт. Ва кала раббукум удуни астаҗиб лакум. Әйтте һезнең Раббыгыз, сакырыгыз мине, ягъни миңа дуа кылыгыз, һәм мин һезгә җавап бирермен дигән. 8нче бит тамам.